Lolu ngenza ukuthi usuku olungaphethanga neze kahle njengoba ke kubiye kwaphuma ke isidumbu emva kokuthi ke la umnikazi ke we-birthday ebhiyoza lapha ke ebhiyozela ke usuku lakhe lokuzalwa lapha ke njengoba nibona ke ithombi lezi ke ezihlukahlukene ezithathwe lapha ke RUSA okuyi-reaction unit la yakhona ke South Africa lana ke kube umunyu nje nesililo umndeni ke owesilisa oneminyaka engu-32 ukudala ke uthola ke isidumbu ke sakhe lapha ke sidingilizile sicela ke futhi ke igazi ngolwesithathu ke ekseni ngemuva ke kokubuyozela ke usuku lwakhe lokuzalwa ngokubika ke kwabe reaction unit South Africa ababizwe ke ngamalungu ke umndeni ke sekonakele umufi lapha ke ubenzalwa ke ngolwesihlanu lana ke abangani ke bakhe bamhlelela ke umcimbi ngesonto etafuleni ke khona lapha ke endaweni yaseNanda kubikwa ke ukuthi ke bebehleli emzini ke oseduze nakubi kamufi ke kubhiyozwa ukusukela ke ngesonto lapha ke kwaze kwaba ukuthi ke kuphuma ke isidumbu ngolwesithathu ngo-6 lapha ke 14 ekuseni kuthiwa ke umufi nomnikazi womuzi babe nenxabano ke wakhipha ke ummese ke umnikazi wekhaya wagwaza ke lapha ke usingaye waze wafa umndeni ke kamufi yiwona ke ozitholele ke ngokwenzeke lapha ke noma ke ngokwenzekile ngesikhathi ke upheka ngembuzo ke abesifazane ke ababili namadoda ke amane ke abakade ke bekhona kulumuzi kuthiwa ke umsolwa uvumile ukuthi ke uyena umkwazile kodwa ke akacacisa ke imbangela ke yesenzo lapha ke sakhe imbi ke ngenza ukuthi ke iNanda kulezi insuku kuningi nje kuyizigameko okwenzeka khona lapha yana ke eNanda but then ke bafethu engingakufisa ukuthi ke ngizwe umbono wakho mayelana ke nalo daba la kwi comment section ngezansi.